watukufu wanzani ikawa nyudunge matangazo ya Daula Tropic FM to sana salamu do za hanyu ze rehema za Mwenyezi Mungu na zimwendelee ni ngari mbushiri waoni khairi na salama na amani. Leo tarehi 26 ya Mei mwahazi hizili na 24 ngarjiundao haruma ze studio zatu inate de la Republique bortwanza rambe mani maini ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsataya stojo ka dhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi au husishwari au hadile lazima rimike za haki za kibinadamu ngasina muda mwingi wankamturishia amari jiliwa ni delegation kwa leo wenu wanazijana wa Komor ikawe makatianu haini mru habalia tiketi ya yani ya kiumurwa ya kiankli ya ki ukomor wajo ujitekeleza bano haruma ze mimbar za hili Daula Tropic FM na ngamjosubuti mwambie nukaya wananyasi wa siti nkuu ya habari za Komor na mrenge mission inu nwana nyasi kwa sifanya hazibadima mpartage ni mjoko hea masama hea manama rasalamu wa Komor wa wishie uvumo le zina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu Komori mlono danino mlobonze assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam mwana nyasi ikao ze mimbar za Daula Tropic FM wana wa Komori ngojoko hudunga wa hudungao laulia wa Komori. Assalamu alaikum wa alaikum salamu litsokaya tijabanu ni mlaulieni ni mtukuzeni hoji mlifuhani na usikitifu ulo mziro harmai nsiya harmema siwa ya hatu haukayangi zonziro haukawa Komori mduaza zinji zilodingoni le madzina miuparwa mrasoha kamtiwa jeni nywa Komori mlonda no bonze ngamjoka mimi de mtukufu alangashi tatu salamu zimemdara yabo madabili de hansibanu watukufu wanzani mdunga wa matangazo ikao wanjia leta sila leo inu wananyasi wanu haruma ze mimbar za Daula Tropic FM mjini Singani de la Republique waje amwe haruma ze mikro madambili de hansibanu dakika 20 zortoa banu ili nyimjoko dunga mdunge made handani utukifu ikao ngwao ni sao hosonima ya Daula ya Komori kao leo ngarhonti urais mnyumeni sisi Tropic FM ngabruhamba rais Colonel Azali Asmani fakhamat rais nguhansiwa kirasmi kwa leo wenu rais mnyumeni nyinyi domjuao yode made handani made ya bili labda ngabo mwana nyasi mzima ngujo hatukiwa ni hizo ikao do wandu washinda nao ni mhu wa Daula ukaya wahisa wareleha hauwarelesewa hau ngwa haruma shida idimabo watukufanu wajo ujitekeleza yabo mwana nyasi langashi ye Daula ngoi hukumu hana mnaje yo watukufu mlobo nzeno ndani inna lillahi wa inna hirajun karim njakauli kae mashababi wa Komor ni maulama wa hensinu ni madiplomasi wa hensinu eze haki za hao zirengwa ngwarumilwaozo ranguba la talelo ukweli rais Azali kao hakaushinda na nuana nyawoa tano kao hakansar mashahiri harimala mzimba pale shuya lewa ya hanse tarhiya harmentinu halewe kande lejeshi la Komori waonde dembinga ya hahe ya udomu hansi harmashahiri haumvuha za wema utikifu wawonesa dhamana rais wa Daula ohe yafanya menas ya ujozubu nzani nguchocho kwa ulawa hama puhu la birlanziani la remwa mbahinru ndola hafe si haki yote dhamana zulongo hizo ngarlaniu mana wa Komori pia riono tibirlarme hebamba ujarme hambu bahata hambu mtuje wallahi kana unabisi ya roha weda moroni abwetsele wa ukana wasangwa tukiwa wasawa lemewa nezenrabo zambio wa Komori bulanga stadija ya ulangashi ekesta dijaya wa wandu wabirla yuhe besef to jabirlandahu haudu wandu wala wahahe kwa mga jailia ngunelewa uonge wandu wangu toema pesa iwanika yongo boy mwa Daula kajavotewa mwa Daula kajavotewa katika uriono kujaona provocation ya opposition shayundi hadi majeshi wao de hifa vya hensi hemaranya wakaushe maranya ulewa
wabale kundi anse rais azali wakafanya hizo, wakaanza wafanye kabati namna onesakana wabiri voti za lazimu, wabiri wizi za voti ujije rangunzwani atamwai eseni watoa ikaramba seni na kusupreme watoa ikaramba seni yende kipu ya wondo ndwahe, unelewa ikaramba seni ndiki wonde huo kakweli hajo kafanya melange ze janibu zenzi pia wende wakati ni mrabi hao ndo hao wende warese voti za kweli sharcho na kaunu mnyanya yeze mvya loni zo de leje shiba hani sisi ngareloka sisi rizweya utolwa roho ufungwa maana haini mru ya toa roho kajaunda duniani kajaunda Mwenyezi Mungu, haini mru ya dhulumu mratafiti na ya ulao hayafungwa kajaunda wa Mwenyezi Mungu kana unda duniani maana mtidi waze baba nu tarehe un jour ngejo huja wananasho hatu ondoana ngabo namna wajo vanje ikatsindasi maana tide helin izi haki za hatu tikajali masi shara isazali kajahunda voti hakaushia hambandrabo zinji harme dunia hakausha komora hambandrabo zinji haruhali hosko leo hafanyeze menasi zahe hata sheti sarmenga zija sisi karna umenye zalekeziwa munilwa shangarjwa bese kweli na wajua eka kweli renge mazarifu majana mararu wajo wala bi amini watawaze riwa hensi wa komori wake awe place independence wabeka honru vote eka kweli langage mana malangaji au kasi mwabiani kakozi jo huja zijo kasirini kujo tata sojo ka dhahir ze micro za Tropique FM gazi pepe au unité de la République ya Singani Botswana rabe mani maini ase hazi au husi shwari au hadile lazima mikenize haki za kibinadamu langaji bali ya dharba mngona manga unausiu yewe kutsona ukaya aminu vumbu wao hiyo ilisiwa ma gouverneur wa hemu wa daula leo leo ino rais modalisi ngambo zilati amini ngarilwa kana zilati amini wala wando shirku Mwenyezi Mungu bamba kana ngwa jof tafsir Mwenyezi Mungu swamisha Mwenyezi Mungu etidaba Mwenyezi Mungu mkado mfensa stiza yeshirki ndabo kana huelewa urengeze mvu za hoa komorne zaki za hao neze mali zao ni wakati wao unaweze question za hao mwarumie mwaponde zao alafu renge ukalifiwa ndo hao eva wando kujenda orali au wando pia watu hunda onti pia wewe mbakade president kuja watende ya shawa hutendea atutoramba kana numsetro andeze natija unumsetro shezora kanza rambe amdongozo na malobonze si singa mjua zetabunga nyahaki nizo mjua hamba mweze resolution nyahaki zo mjua urenda hakati kao nyinyi nsinu yemana ya kansi keja kansi ya serikali bai shai kansi wazimanani ngasi wazimada sinanyi wala singarjibi wao eizo mambao hena mna mkritikeo ezibirona shawa komori wajitrahi waritrahi ngonelewa alafu zonongozo nsi pia rilemewa sarjatoba hizo ngozi ni Mwenyezi Mungu ujatoba shabu Mwenyezi Mungu ekari mkoso Mwenyezi Mungu nganzo ya riswamihi wandu ndingo hii yaunde shawiri shahu wandu ya jemala ya wabehe marhaba wana nyasi kanga mnunga wa matangazo ngamjo msamadi sohea gari njiao sarenge nukto ya hada gari njao harme nukto ya bili kwezi mwana nyasi wewe temu ikawa huibalia banu gofaliki le 5 candidats ikangwa shinda nao hauwahisa wewe ngwabo wahisa waradewa ni mwa hedaula ewe hujuhanza wafanye izo wajuhanza ke wafanya kazi jakiri la wamanda ibingo jitekelezo baba wakomori mnishili ya omnio nao ani linutsozi na kabjani lilie wakomori msukansi hata zijiri eni walilie kahuja ni walilie zemvuza hatu rowana hatu rowana shwa hatu rowababa hatu ngonlewa razjitole ya ukaya ngaranzore ndese masiwa heheli ya ladhimu ne masiwa ngaendesiwa unai gananzo ni rongo mbabi banu harume harumaya makandida watsanu wanu makandida matsanu wanu wahundu zevotiza hao shawa wonokaya ngwa akademizi wao hausibabu de serikali gwajiniko janibu ya ukaya mapozisio watsanu kwa jahunda baada warenge pozisio hiyo waja warumie maraia warumiao maraia hasibabu de zemali za hemaraia mba de serikali shabanu yo serikali yo ihati wa ngwanzo kinsi abo ndele harme daula endogo hindini ngori hoye ma 50 yabo ngamri hoye ani wahadalwa makandida wanu wahadalwa nimba de serikali ewa
nane ino Europeni Ewa. nana wala zikungumanyo zila wa watrahi paske hindi paske wa wadomine ya ukaya anzali hawambia hukaya nari vitefo efetinu hauze programu zinu erijeri wonane rihensi duradolomu ngolewa duradolomu kaitsi abaha kabasi duradolomu yabu kabla jokubali Ngambo banu sawaziniwa. mimi nsina tomaya Allah. nsina tomaya Allah. bangani ambio wanadamu walio harume ardhi ya Komori ya ukaya wasikena tomaya wasikena tomaya baba una dalili ya mvua manyingu wono baha ane makati yala ranze makati yala tajironde Naam. ngolewa ritsowo na mbadalili tsima jitsimwe nje tsimbano ngo antafadhali kaikahambilo kangontsiwa en general yoyandrabu ngani mwambio Yewe ngo aminu ka resistance wasivumbu wabanu community international ze ikaongo wafanya mahadisi na wanelo sen kandida ngo amini ka wakwa njo shinda wazie mhu wa daula keka kansi ukaya ngabo hunu ndani yede ujere shabonze yuko ngabo mahala boko kana ujwa huendelea ngo zijua hizo ngamziju ngesaba ula umu ewa emananla muho de devoir waifanya jana wahamba ukayabona na mwende mwakensa hata mfumo jao erijeri wonane ya umadarau mrie parwa mruenda poursuivre ngolewa izatsongeza ya parwa hajita wade ukange mwadi ngolewa harenge wandu hawafungu ngolewa engujo funga hata kadunga anu wanade mungujo atashibani hata kadunga ebu yaringa sambia mwe hansibala enfaide ye hundra wo hindi hawensinge hundri hauna manendi we yaringa sambia mwe hansibala namnambie wakomori zabari mlo wajinga wakomori mananga yu wajinga oi mdominewa hususa de malama wa dini wala te dini Allah wa irwaria Allah warenge dini wa irende hindu so hindu ngoriwa yabwa nanzunone se ukaya sikawjashita kibani ya Allah haina mru yasome Qur'ani ya Mwenyezi Mungu yaibadilisha na msahafunu utekeleze unumswahafu Allah unumswahafu Allah taunu unumswahafu Allahu akbar sikawjashita kibani emalama wa dini ne makadhi ne mamufti haukami mwanadamu Islamu Mungu ngujo ni hukumu heni ya hangu ngujo ni hukumu hizo ndio ufanya la ilaha illa Allah kanja zirongowa ngoliwa njazirongowa yabo ngamizomana haukabo tsenjeza yabo tsitsanga na Mwenyezi Mungu hamba ukaya mruna dai haki yahe hata beshi ya johufa ngani amini ya ukaya beshi njafanya dega beshi njafanya rongo ngamjohufa shabo tifubure yabo tsila Mwenyezi Mungu ni Mungu sijatifubure paske kama si ushahidi njo kaenda na uparso sori mwa Mwenyezi Mungu hau Mwenyezi Mungu kana ko parso ushahidi wa hangu ya ukati paro zirungu engatika ujabana haina mtu yasome Qur'ani yasome Qur'ani nyima mufti nyima kadhi nyima mayibu yaje ya waswili haruma Qur'ani yinu yaisoma sio hindisho wasulati shafi gorewa yaisoma warudi waja wakausa shebande shansi ne dini ya Mwenyezi Mungu ngani washtaki bana Allahu akbar ngani washtaki bana haina mtu yasome dini yinu ya Mwenyezi Mungu yaje yaikansi yaifanya wenzenzia zonsi pia yairenda hindu so hindu rema alama wa dini bangwa joshinda wadonja msirini wambakala hamba werudi wenje wa harume majilisi wambakala hamba wesifu kwa tusifu Mwenyezi Mungu shangwa sifu mwanadamu ya mbwa madami njoula wa maudu haunjo ufa maudu mwanangu ngujoka ukaje umangu woje ya Rabbi wa Mwenyezi Mungu ya Rabbi wa Mwenyezi Mungu inna lillahi garstakio ngatena ngamstaki hosoni mwa Mwenyezi Mungu no wajuha wajushirieze nugo zinu no wana wa Komori makandida matsanu wahundaze voti zila wakazwa karo ya ukaya kwati possibilité ya ukaya wanjie harumaze voti zinu zemaliza wazitowa watiezi kandidaturi wadhulumiwa na zikamrwa jahannama ho watanu zikamrwa jahannama wahe wanadamu wanda washangiria zenrongo zinu
nano ummati wa mtume gani mpuoni ya ukaya haina ujoswali na jusema janza yambe alhamdulillahi rabbil alamin sijabano hazina la Mwenyezi Mungu njajabano hazina la hangu wala njaja ya parti fulani wala njaja ya dawla fulani shamisi jidawula ni ujua Mwenyezi Mungu haukawode sijahakafu ngamjende hakafu wakomori ganyi wajinga ganyi wamezi haku mchilo haruma uvamowo ngoniwa bade mchilo haruma uvamowo ngoniwa leo mrengwa semaliza hanyu yende haruma inu afrikani leo mjahunu mrudi sena mja mtole wa miliona 2 milion ngoniwa ngamnika wa mijini ngoniwa ani mwebala magari na ukazami haruma ya ndravo ya unafiki mana yu wanafiki sallu ala rasuli bofu amanzon huzi se suala naam amanzon huzi se suala uhisa tamaya usoni mali sen kandida kabanu washindwa upande wao hau raha mimi ngamjili kwa toma ya ukaya harmaye zemvu nazira mimi la mina ummati wa mtume Allahumma karsina toma ya haukawa jorcheli warisai avisi ye peplo mba le makadida lazima warisai avi haukasidera kwa wavoti simuzi kwa jajivoti usidera wavote si maranyia rawakubali rawafanyila zehazi jeli rafanyila hazi aira anzali ramfanyila hazi yamba yari enyore yamba shitihiru ya jari choe ezaya hudufini robeba hatu wanashwa hatu wanangwa viole wao watate wababa muda za msidu huku ni mashababi ni mashababi mzulisi wa harali mbili na rali kume ufukara kwa pamila emila hatu ngio daba emila hatu bo shababi ngio daba shababi wenga umwanadamu hindri emesha hanyu sallu ala rasul watukufu ngarendele yao ze dakika za hatunga zenda wana ukuba mrungu hisi ukayo wananyasi kao do ajidi ya leda wala Tropic FM oskole weinu wa balia barnamaji na azma ikangwa wana usiu kia sautosha inti ubenta ama ndemaisha shasi singaroni sawa ukaya mananyasi langaji gawena sauti mimi ngamoniso ukaya wewe usoni mwe daula inge ngamshindano nawe nitokura celebra nsina kubadi nsina wenda hata jusika ofu yengo daula inungo yirihona la mazabarindi kwamba kwa javotewa shobanu zamba ngabo madeli fundi ambao kwa maranyo stadi wakubali ukasidera wavoti ezetabu ekazija zetabu za mwenje za tekelezwa banu maji la pitali isonga jo hundando tekeleza za fikra za ewa hawone saura jitsi kanzani wabe maranya wakao wadungu ansera isazali kao katira isisha katira isinango kwa leo pia kudeta tajdinimation di kudeta mraja bishuma kudeta metra Mahmudu kudeta hajale ngonzo ya timizi Dr. Salim Nwana Nyaburuhani na kina onsi pia kudeta hani hatuhansha kudeta chati mrapa rohundra ulewa wakati wa mama dunde helilo mwana kambwa kartuja birlanda hubi hafanya mena sosoro mama du katika ukanaeza hajojo ufanyizo anza mama du shaharumeshe imanishae wede 3e turu habiri kamba balala kiniha mahakume ngujabajilishensi hazidiwi harmensi jukumu ijohundwa komori batiparuka mkomori utaba kabati tabwa mwenche kabati tabwa bahinru kabati tabwa taze visa mana ibidi rende faransa malaonzi pia hanafasi garla umwandu onsi pia mana irende ha commerce wole mrati paroja he halili sijano nesele lo kamratilile oy basi singarlila rilili juzi le ungarojoka useha mrati arima meda bangu tambiho karima biaoni kamratil mratabe kabati manje kabati jau gabo wadi kartunda nkuhungi jau halo hezireo na mtazinde mwazitanga nyimaluzini pia mwende munjela nayo watike unafiki Richard Mabenukana hese tabu ya juzi rada metsinu nisha zirenda nisha ekatorenda njema kutina wado wingi shebane shansi kabatu amini kijanje ni Mabenukana mtilile taabu kabati taabu harmenti sarambua garundora kensi rienshi henamna ye yanzao shati namna Mwenyezi Mungu yanzao kai ema kandida yanu wana ama watukufu
Mwenyezi Mungu atuwapa thawabu hata wa zingo zao maana banunge mkishaka wa mahadisi banunga wa mahadisi mahadisi asafanywa ranguju zonda leo zabali masinza tama Shame Solemeri kujaparisha mahadisi manindi Eliazali zilandi siyafanya rengwana nya Warumi ya watiarme yesi yardia wakausha watu yewe ngono kai opposition mara kusama wakashangiriwa ni sambi harengeze metra family wa nyonzi pia ala 3 minutes da watu samani wemdu kanguchule ze makriza langaji mwana malangaji samani ngapanga bungwao ngato kudungwa samana musokesyo ba wewe haruma upezo wa matsohanyi watukufu wa madani mashababi ya madani ye opposition mwaiona 2019 de opposition ya haba au ngabo tofauti animwambie wako Moriman ewa opposition 2019 ne opposition ba richo kale watawa hana no mababaki mana warambisa ndabo ikaubidi na zamba banu nizuki kabiduka na waribirle warashawiri maana sade ratsongeza wavumbulwao sheka kweli warejei kwa twenda malusini wallahi yuamin na Mwenyezi Mungu kaka warejei ngaritoka kwa tina hindu shaula mtango ka umwendo atebari ilari jweza tataya sarizijua ya tarehi je kente namna lafimu shanga mjoukana kairi wala watawa na mwanungu alio baadhi wachata mshikabashin maana rutoka watawa rirambokana ritualier maana yijua mini ombao banu wa generation wanu ngarwa dua zao kabati twama amzabo kakabati twama jalwa vade mayungu je karwa maana kaje kukubali visituri ibidi tulwa mtanga namna wanjomi jini hatu ne malahoni hatu ne mabavu ne masiwa yole namna ibidi wafanye kampanya pourquoi pas wafanye se kampanya zao watendezo abi no wandu ahe wanjori mwemiji hanafasi manara mbokana ngasema demokrasi ngarulo dictature abake tikaubidi ibidi nzuka urendesha zirendeshe waje wakawekwa mori ya nyumeni rambushihane ngi wakatulaye nsi waswile shao waketu wadoba hamrulo na hezi ulona jeshi ulona mwana kawizo nzao sharia ufanye marisiza rumele jeshi ye mwana mzima harume sejara za komori pia ngunjio afanya marisiza harume mawaziri ni madirektori ni mafundi ni onsi pia wensi pia ngofanywa kwezi haensini hatuda sinao sensini hatuda sinao sikartumriani rizwe ya ufuma rizwe ulowa etarehe amesholobo mtiti ngamono mavara pasha zungusiwa amyeziwa bana kubajuti balona na sohangwa mweziwa ngabumre ulo atola mfubuni nguzungusiwa ijata ujwana wakaulo wajuzi yenyi kamna imani bo opposition tindanyi karto leo mema beni clear kama tindanyi barikana si wono mamba la ritmu njema la 3 minutes wabeze telefoni wansi paska WhatsApp wapare ni jomu iswa hatu wani fenti ngabo wandu kao harmeze wakameze partizo waroha amzambo watu harmona nyao ikawata warambi sandrabo mana wabokana obojungo wazima shobonsika na ujeze siwa senimria yatekeleze wandu hayo rakabazima rafikiri namna ya ushinda zenogozinu zitifanyishie maneka kankonyonzima wakankonyonzima waratanganya wazima zongozu kazi waswile eka omwedo kao le 5 candidats kao mimi ngamu amini kwa watukufu le 5 candidats et comme do wadunga au niveau onze waani ngoni sawa kazi fikra za nyinyi maranya tindizo waonao ijobkinia wafuzu banu pourquoi pas shana reportage shana leo ngaba zenongo kukona ujo mwambiani yani kutizona kangi mananyasi ngabone paro voilà mananyasi shana ifu yangu shuhi bwa mesoleme harmai nukutani namne zongo zabira nizirendesha hao etwamangi onde mevu mesoleme mama mweneze kweli manama harmai nukutani manase dakaza tungazindo za harmai hadisiyo yomumkinishia shabana mungazija yujo wona ani rev kabalanju kaenda mbeboni na balansi na kaenda mbeboni gulewa shayo mkinishia heli solution yujo kaya sisi karjana madepite saminga mjo karjana madepite namnambie e depute ulo assemblée uanilio watiti wongenda e madepite alo yabo warendwa mapundu warendwa mapundu parce que anzali ekanza mruya mwempoze izo ya johambia ya bodondizo yabo sasa fo yusu binadamu ngamba watema depute 2025 yabo toka madawan no ani evaloriri wona undai kabati
kama si depute harume marahia shabo marahia na walale wafe ngolewa wala shingo shihea esukari hea samahani sopo ikola ulime ibane thiki rimatso bano ufayo hasiko sikuzima singa supreme ruwale zijarakiza hatu alanga shingana usiu mananga tama marisiza side heli inu kamdungulelo wana mbudu wafaria na kamba ndo hila na warongoza olewa na watahariza zambi wa beharmanza njema shena mnensi sofanywa irengwa notaji mateka hamarisiza majeshi zona kanza nabe mesole meri mtukufu no wakomoru alobo teno dani sisi asina haki rijai mana sisi ndo rulo sur le terrain ruonao zembana ruonao zijiriu hakana madepite hakana ma gouverneur ngaruma benu mlobo nseno alondani hakana ma conseil hakana ma chef de village kena ma mera nginwandu pia kajachido hezensi kana ushinda hezensi yo sawa mamra de portable ino ya tuiranga namna yanza haki ya bwenu wakati bese suri mesole meringu toni parsaba habo ulanda milangashi bese mesole meringu toni parsaba sa halafu wakati yule abo mesole meri bwengwe helila uchodo haraka isasa ya katine nafasi ya wirume namna lazimu yone namna nsi afanyisha amazona be mesole meri yensi ya hatu wallahi kabati namna heni mri adunga firauna ye firauna heni mri adunga mru apewe yetu kawapeu wallahi ruari hejuku muna terjula sen mnyese mungu hekangwa nzwari tuwari mensi hatu kwa nauri towa wajoru lililabanu shakarna ukubali karna uzia mwama kasema demokrasi na mribule rambe mwakensi armaze seminari za hanyu mkritike kweli narudinge fikira langashu bila fikira njema narudinge fikira fulani shanje kaujua kaima hamwisanu wandu mabendo renge nsinu sikamba Imam Azali ngujo ya renge wandu watoto nyumeni ya dekaje mabai wanu wa hezensi shanje kaujua kana wandu watu wa rezo zao wasijopororoha ile wasamizwa komori mana wajokana yenzia wasimbia sambi yode nzia wajo virapia inde mane mbwana inu watota waroe ngwajo iswa rede ngwajo iswa fanya na singari jokana wenda kabati namna wakati ngojo huja ngwajo heda pale zemali za hatu mzabondro zemali za wa komori za rengwa garujo jari tunde mishahara mlibwao ekari jari hundu ye mapesa depasa mishahara mlibwao ye mapesa ngejorejo wa komori ile nsi yensatu mesolemer wallahi ngena utajiri yensatu ngena utajira mzabwe banu clair walobo nzi waju la gashi zaka mara kumtimizia yensatu ngena sila urongoa yensatu ngena utajira mwambeni bwa komori watina misanja hobonze wallahi ngabo mapesa joshida lensi hatu watina mashaka watina maondo shagarambo onu numseto ndo ulobanu na bane fije marisizanu yanu marisiza wanzo wa watimizi enkibe henti watimizi matibili wala hibwa wala fungwa wala yebwe bane ifasara model natandi henye yanu majuma njenela wa henye wakawenji walawa henye ensinjwe na wenyi wasalim taslima le kalmila la mwisola hangu nambao ngana mwe maranya hususwa de maranya ya ukahaina mwanadamu ya unyamizashe hitwa hafikiri hajusema tsohanga na uinguni maana wafanya hizo mbili ujua kama Mwenyezi Mungu ngeye donc njaka ujabanu hando ngozinji itsoka katika huja mtowezi ile fubani hangu nimwambie ninyi maranya ni mashababi mdhulumi wao mnikiwa uraliziwizili na ziwizira yaukaya mhuze masiwa ni malama wadini mhuze masiwa ni makadhi mwamboze nrabu mwekansi mwetsawa mwerenge jini mwamba ukamidio yudo shokalupe abantu dejini Allah mwirenge hindu so hindu Allah sijabanu hazina la Mwenyezi Mungu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah kabasi wasatsena kabasi gamjo stehi Mwenyezi Mungu ho wakati ya joka hunrenga no mala njoka heda nika kamtufikirizo gani mtomozenye shaya jelani hakaya mufti hakabala hamba Allah shamguna rehemu Saidi Hassan wa Saidi Hashim rahmatullah ne mabani hahe nguna rehemu Saidi Hassan wa Saidi Hashim na ne mabani hahe haukaya wakanze nsinu zemuza warabdala wakanze nsinu
ze muzawari wakanze nsinu ze ya basi jusu nguna mrehemu ya mjaze heri obanu walio wakanze nsinu aba haijayini rengwa mama dhalimu oyi madhalimu kwa subhana wa ta'ala wa mashirikun njaparona ranzi naishi ranzo katale swali hata ijeruhonde njaparona wakomori ngamviole wao wana ni wadzadze ngamreponde baina dede nzila mbabala mzadze wana waviolewa kamtsuzirongowa wana watsinzwa kamtsuzirongowa ona hatilwa are mwapeya hafumwa wende mjuha mpasha magari mwene mndo mremale koti yabo lila koti la mrwa jahannama ngam kumfa yakunu ngam ngombo osuko walewo yaukaya yindi ya bani nanyi inu ya bani nanyi omwisonda unu wakomori ngam njo utsotso mindu mdohe mfanywa jamfule wakati tinzwawo ngam njo mfanywa haina hadi yonsi pia babo nawo wala wanahaye walo hulatungo dedire wala pisa wandu ze arshimedina wauna wawo warengwa watsofungwa ahala wasahalan yabata yojola londani ngutojo javurwa yavoubwa yamlokatende yabo ntsina ngozo hamba ranyiri mlondani ranyiri mlobonze rizaya ngasina mwana jeheli mlona wana nyimlo yabo wasalimu yabo tikanza nambe nyimlobonze badiani ngamina musikitifu haukamwamba msomo etikairika mja rijaritilwa ngweni sonsi bansone prizo hiyo wakomori yabo tikanza nje nambe yaukaya nyimala mawadini simshtakini harumwe ku aninu ngamreponde beani baba no Mwenyezi Mungu shati mwanadamu kumfa yakunu Mwenyezi Mungu ndejolifanya ngam mshtaki harumu mswafu munu yo marabili inu marabili wallahi billahi billahi hata wallahi gamlabo bo Mwenyezi Mungu yaukaya zemvuza hema kandida watsanu wala wadhulumi wawo wahima wandu wakaya waringo dhulma wahema kandida matsanu wala golewa wawarenge yeze haki za hawo nemze mali za hawo watie conscient wawadhulumu zemvuza hawo enge sikabja shitaki hosoni mwa Mwenyezi Mungu yauka wallahi billahi tawallahi njamsamihini hatasoni mwa Mwenyezi Mungu wallahi billahi njamsamihini hatasoni mwa Mwenyezi Mungu zemvuza hangu hauzemvuza ummati wa mtume wavote makandida matsanu yanu Mwenyezi Mungu njibulie habaraka za Mungu na mtume suko wa leo amina Mwenyezi Mungu nalijibulie habaraka za Mungu na mtume na leo Mwenyezi Mungu nganu huo wede mwenza nongo wede mwenza sharia wede mwenza imani Mwenyezi Mungu nona wafungwa Mwenyezi Mungu fanya haina ujokanza ufanye wanadamu wanu riwawone ani wawone sema ngondo ya ukaya waridhulumu zembuza hatu waridhulumu ze jahadi za hatu ngoriwa neze haki za hatu engesika mchabana msikandida fulani wala msikandida fulani zijabanu hasibabu Mwenyezi Mungu no umati wa mtume wayamba ukasima Islamu rahaka msuono kanyima Islamu haukaka mjawana jihadi Sayyidina Ali deya wana jihadi Sayyidina Ali deya wanile jihadi mleo mja mrenge nyinyi nga mkazo miharuma harumwezi itswa mwamba kala numebala mbuda mwene mwantowa mwawaidha mwamba ngamjo mniche ankili kabasi za ankili tisomwe Qur'an ngejoni hukumu ekatirende nayi ekasidurumu ngejoni tambroni shanga mshemezizo umma yauka ya Rabbi erilanda bingarendonda nyima mafundi mwamba ukamsomo njaka uja ntowe darasa bamiti mwa darasa eze darasa rishi ya ushio nino liko ayo ushioni yabo tikavuja ni mwambieni ukaya ilinuka tiba unupozwa macho Mwenyezi Mungu yanikaolewo nje banu homjini singani nje ntekeleze
ya ukaya hanjusu wa asubuhi kabla rahare rekazi no zanzali zifanyia reka kazi jafanyia izo mahana mbio komsizi tsahi hamba ila singani wene wambio wana singani wake makini bazi haki zangu wajozi hunda hanambia hoso ni mwaye ya ukajuha bawe Jibril we Mwenyezi Mungu anihututowa wende watowe mawahita yayo uambie maimamu na makadhi ya ukaya ngamjore mwambuda hoso ni Mwenyezi Mungu hejini ya Mwenyezi Mungu bujo mrema ni mbuda ngamjosa herini ngamjosa haina wade onsipa ngamjokaniso. Watukufu wanzani mdunga wa matangazo ya Daula Tropic FM wakati usa uhisa muishia izo wananyasi suswa fundi ikao dosiu ya uonesa abirila mahala winji garjo huonana wa ilalika wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nyima hea na mpartaje nyimjoko hea mpartaje wa ilalika.